U početku uvek su svi loši, but it's cringe until it's not cringe anymore. Mi smo to, internet klinci, kao sve što imaš, sve što ti treba, ako dovoljno tražiš, naći ćeš na internetu i tako je krenulo. Ne mora sve da bude za klub, ne mora sve da bude brzo, ritmično, postoje i emotivne pesme koje su cool. Колаборацијата со Цоби, како дојде вие двајца да имате колаборација? Поклопиле su se malo neke zvezde i kockice i sve i ne daj Bože da se ikad sad vratim kao na nulu, nemam pojma. U stvari, najbolji savjet koji sam ja dobio za to, u Beku mi je prišao neko i rekao je, baš je delovalo kao da uživaš tamo. Kad ti uživaš, onda svi će da uživaju. Jer kao, najbitnije da je tebi dobro i da ti preneseš tu energiju na publiku. Ja sam na upisu za srednju školu imao 98 od 100 bodova i upisao sam dobru srednju školu, upisao sam fakultet na budžet, ali nikad to nije bilo za mene. Ja sam imao sve posle, kancelariji, tehničku podršku, dostavu, fizikalije, radi se u magazinu, na gradilištu. Mora da prođeš sve da bi znao da ništa toga nije za tebe. Desilo se to ono, nosim dostavu i čujem od pozadnje, to je onaj Rozi kao. Malo je kletva da ti osjetiš lovu prerano. Od kada te inspiriraše da pišeš? Ribe.